chamba ni mtu ura witherwa aina kuumiria na kurea ukwa nkoro itukumakania mantu yara aukilukira. Agnes Mwongela ni nkatha ya muka nyuma ya kurwa na blood cancer kana leukemia na aumba na Wero TV nitumuliongerete na aumba kwaraniria na batwe otwa rugendo rwake kuma aikwirwa aina blood cancer. Rikana mubango ni ugima no tonga ureteri nini Doreen Kathambi Kenywa. Leukemia kana kansa ya therike ni kansa itisikene mno. Kwina kansa cia therike mithemba mwanya mwanya. Agnes Mwongela nari na leukemia na nombere ikuora. Ruu ni ruo rwendo rwake na murimo yu. Bitawa Agnes Mwongela. I'm a teacher by profession. Na impenda kuo ntubwendene kwa muno mother nambonoketie nontu imbiye ikuwa ate oturone bwakwa ni umwe wa survivors pa cancer for the last 4 years now. Ndajirwe 2013 ndio ndatestere ndina cancer ende yamberetie around 2012 ndio ndakarite na science ndireta through treatment. Now I'm okay. Yeah. Kwira wina kansa ti untu bubutho mno na Gladys na makire mno na utoro bwake ibwachenjerie na njira inyinge mno. Hospital was shocked twarea mukuru okwa na toigwa tutigwitikania na results yu mutumbuga twasiuma cancer should be painful plus leukemia. It was a strange term ke oni ntamejukia ete cancer common, so twaijibwa breast cancer, cervical cancer, so we were shocked. Twachokia results ke daktari for one device. Iya mainge mtu akerwa nae twini kansa no naye akayo ni yuo muthia yo turire bwake. Ende Gladys no turikania yo ni murimo mtu aomba kurwa na yuo na yukathira. Ijo affected uturo bwakwa muno mtu for one day utumwa Kenyatta National Hospital. Daktari ambandimitire immediately sibitari kutari na mbecha. So ndandimetirwa tureu arambe organizwa kuthithia njana nintubwa komiti mbere Kenyatta National Hospital. Na inya after gukara Kenyatta National Hospital for 6 months daktari aumbira there is little hope. Ego tena weregero muno no nganthuganie ungi iyo twathuganiria as family and friends bete India. Eu turathithia arambe ingi nontu treatment ya India yenda almost 2 million. So tuombere kukomita wa payslips turoni nene ndia tureaga mwanka nande both of us, my husband inya wi mwarimu mwanka 2010 and financially twakaraja tukwa destabilized na ito ndari na twana tunini. They were 1 year old twins. So ndira no mwanka menyara bagakara nontu twari tuturaveo na my husband in India. So kwari na ngarama cia kumove twana kumanja to my parents na expenses inge ne to affected mono negatively. On the other hand, positively I learned a lot. Ndathomere mono ekarire ta kithomo giatumi kini gia kuthoma mantu ja maingi. Ndathomere wendo bwantu, ndathoma cancer. With the term cancer wetawa cancer we associate it na gukua. Ndamenya cancer ti gukua, you can be treated. Na ndathoma inya mantu ja maingi ja sibitari ndetire ja nthiguru India tari ndigwita nao kaire through mbaju eu ndaranire a lot na ndamenya mwathani nkurukie uria ndamwije na ndagia
nda empowered ndagĩa na inyenge mwanya ntari ne kumba gukinyira antu kubamenyithia nkuruki. So ndigucoka Kenya twaci organize ya group ebangi baria bari cancer twaciita Voices of Hope ntu itwa survive twaciita twi majoja wirigiro twite tukira antu ati kinyo kanywi cancer kwina wirigiro na itweta around twisprenda gospel weu itunyunya ndawa na turi gikundi kiu kia Meru County yonthe of Meru County baria ba survive tombo kinyanira twi group ya more than 15 people tureta hospice turathithirwa counseling na tura form ke gikundi registered turarugura account Family Bank account number 063300382090 iria twita mbeca cietu o mweri tunini tugasave na mbeca iu ituringithagia bamwe betu baria bainyirwe muno nuntu we still go for clinics Kenyatta, Nairobi ibeta for chemotherapy. So itubaringithagia na mbeca iu tukabagurira ndawa once in a while na tuona well wishers ta makanisene itweta tugatumiria makanisene tuona well wishers tuona mbeca inkai tukaringithia bamwe betu bakomba kunywa ndawa iria wona kinya kuewa inya na wendo ni ashore na antu bamucie ni kintu kia ya asieba cancer inya ya mwanya kurwana murimo yo tega ya antu baria bajitwe ni cancer positively tukabatega bari ba gukua tukabatega jeka kuteubomba kuthithia ni antu bena potential gwita ngugi iria bangi baitaga kethira muntu imwarimu tauni teka mbwiri kubutwa nuntu imbajirwi cancer nuntu I can teach na imbitana nkuruki uteajitwi cancer so ndenge appeal muntu ajwi cancer gatutega positively na tukomba kuba assist uria kumbika kama vile tulivyosema nyingine na ina 12 za ngeli na leo nataka tuangazie ile ngeli ya kwanza kabisa ambayo tunaita ngeli ya so ndi gukara for 4 months India ndathithirwa test ya bone marrow nderwa free from cancer ndi ndafurahi Kenya back na ndawa ndendelea kunywa ndawa for the next 1 year na ndikunywa ndawa inkarite ngita checkups in local laboratories to town kathithirwa complete blood count CBC test ika blood level ile okay, white blood cells ile okay, platelets ile okay na individi test hiyo na for the last 2 years. Habari yeku muraitheria wa Weru TV nanko wate oeni kire mubango yoyu atoywa ogima no tonga rieto rakwa ni Doreen Kadhambi na ntuko yarwa rieto rya rereria leukemia kana kansa ya tharike na ingwereto mno kwethura twina daktari wetu Faith Kobia kuma Meru Hospice. Faith Kobia, karibu sana. Asante. Na twetete na mbere na cioria bietu kiuria kietu kia mbere tukienda daktari utwira leukemia ni mbibio biongwa kana kansa ya tharike. Ibwega sana Doreen na mlaithiria wa Weru TV. Kansa ya leukemia kana leukemia kansere wata meloito na ni wata kinyanda. Na mbere Burundi na ku mlaithiria wa TV yetu amenye ni ata kanse wata watanda. Mbere Burundi na antu bamenya ura bones cia mwere citachi distribute twendene mwere wa muntu. Mbere Burundi ne tuta flat bones kana meloito iraithera flat yontu ya ekivara scalp na inyana mainde. Au no kwithira kwina military thithaia cells cha yontu red blood cells na most of the cells cha ile thaci na shimure wa muntu. Alafu kwe cells ile thithagua long bones yontu military mauru na military njara. Na mbere buru bura gukara wa
kwethara kwene tuta DNA ire thara iki muntu wonde na gwe tuta DNA mutation rira kwethara nende arake mloito yu ereke bone marrow ukethara kwene tuta DNA mutation ndio irende kwethara rira white blood cells kana lymphocytes ire chitachikiro yana ndene emurimo emuriyo mtu na mirimo igeta ike multiply kana ikingia na wingi na reke ingia na wingi igeta ikithira cia kura nkoroki alafu ya kura ite kuribwa ite machua na rete akura nkoroki Doreen iro kwethara watu ekende mloito ne jo ke bone marrow no kuthithe wa red blood cells no kuthithe wa platelets na lymphocytes na chono iri na lymphocytes chiro yana mirimo red blood cells icho chiro chito mamto kana ndamu ndene mwiri yawe na platelets na chonito mamto rira nyawa temwa kana uma ndamu atuka combo clot nende bora ukara wa lymphocytes kana white blood cells kai kurana wingi tia kore overtake red blood cells overtake platelets na remo chombo kura nkoroki alafu iko overflow kana yatonye nyanda mune mtu ndende riko kuthara ukario iro kutuka mtu ende kugena murimo kansenda muno ntori wende atomba kugena ndamu yani atomba kurona mirimo atomba nyaona au manda mumba go clot ndende riko kuthara ukario Doreen. Asante sana daktari na tukia okweta tunyumwe tuinge mno twethera turi damu ya mtu kansa yuma ke tuonde kana yuma ke tumwe tu iboe kana tubakiure ke Doreen kansa yuma ke tuta lymphocytes ewe leukemia kana kansa endamu ituta lymphocytes na lymphocytes idachina ichidachi chithithe twendene muri mtu kenda chomba kurona mirimo ra mingi na ke lymphocytes kwethera kwena different types of lymphocytes kwetu ta granulocytes kwetu ta melanocytes na nende kansa wata muno lymphocytes yu kana white blood cell counts na kweshona wata hizo ta melanocytes nende wata hicho yele na kuiko maanisha kwena aina mianya cia kansa derike kansa derike ni darwa ina mithembe na Doreen kwa mbere buru kwena hizo ta acute lymphocytic leukemia ni unira kwethera kwena kansa yu atuka kwethera kwena cells cha lymphocyte kana white blood cells cia kura na wingi na cia kura ite wetate ite ukurabwa ite kumachua enesio alafu ikaingia nkoroki na ingi itoeta acute lymphocytic leukemia yana untuko inkai alafu within a very short time igeteke ikingia nkoroki eno tuta acute lymphocytic leukemia alafu kweteta chronic lymphocytic leukemia nio ila kwethera nende lymphocytes yu kana white blood cells ikuingia tingi lakini chikaingia pole alafu ara ikuingia Doreen ni kwa red blood cells na platelets kanya watu ekende ite kurana wingi bure kitatia ikithokia mtu ntoti ende icho two different types of lymphocytic leukemia ara kwithana nende cells cha lymphocytes igwatete cells to lymphocytes impude kwitu ta melanocytes yuna chiende ta wa acute myeloid leukemia na yo ndio nyo kwethara nyostio eja na mpwe na mno iwata antu baba nene na mbere bruce ngosoke nyuma anini Doreen yetwetera acute lymphocytic leukemia iwata mno antu ba nini lakini acute myeloid leukemia iwata antu ba kura membi kuma engine miaka 55 alafu kwetu tanyo chronic myeloid leukemia nyo sio eta nyo kwethara sio kwena cells ikuwata cells cha mtu weta melanocytes alafu si wata la figetambi igeta pole still ile inge cha red blood cells na cha platelets cha tukasio chirio lakini kaite na inyera tokwelea no Doreen cha tukaite na inyera so generally ke leukemia kwethara kwena those four types acute chronic lymphocytic leukemia na acute na chronic myeloid kana myelogenous leukemia ende chitachi four types na murimo yo mno wika yuwata twana antu ba nene kana wetana cia na age kana ninge kuro na kuro kana gender murimo yo leukemia kana murimo yo ndamu ote muntu tumba kuwatwa lakini mno kwe types iri wata ana na kwe onto nkwerera na acute lymphocytic mostly wata twana lakini kurere wata mno antu ba nene na ke experience tuna statistics cheto ironania kuna median age era mno yomba kuwatwa murimo kansa me kwethera kwena ages different no kuma statistics ta thithwa kwetu ta median ara bathi average yo ni age miaka 66 years kuona ni antu baba kura kuribo bena wingi bwa kuwatwa ni blood cancer yes mno ibara bakuru na ngendo rini kendo chokia ana banthaka kana arume
ibo bagijana cancer kuruki leukemia kuruki ya kurukana na baare. Okay. Na kwena itumi bese kene bila ta leukemia. Kiukiura kike Doreen, bombere buru kote cancer sionde. Ote actual cause kana gote gitumi kiamenyekana na cancer yuma. Lakini kwina mantu yaja linganisha wana murimo wa cancer. Bombere buru mno Doreen cancer leukemia kanenda mu international family. Yetu ta hereditary. Omba kwethira mo wasienu wa watu imurimo yu alafu ikawatithia ugeta yukite kwatanya sorry ugeta yukira na in that family. Alafu kemere tutugune tuta chromosomes. Kubaya ta chromosomes 22. We analysis enda mu edithi bamenya daktari. Nende chromosome 22 ibube tharabai no prone ko watu imurimo jweko. Jojo wa cancer. Na nyeke genetics still kuyana bashira bene twita Down syndrome. Era wona mwana metho nyo yari urwa matu yatwika ina yari kana ka no basi seri antu bakuru ita Down syndrome. Na bube tharabai prone no ko watu imurimo cancer leukemia. Ara nge Doreen kwena radiation kana ria mtu akathira mno ari exposed ke lights yonto chia x-ray yonto chia stima nyingi radio rays ni tuma mtu akaganambi na murimo cancer leukemia na arangi na ko exposure to yonto beteruri ande ndanto beto bamenya beteruri teke abui ria mtu akaraime kusacia kana akehinle inhaler beteruri ni there na substance to benzene. Benzene ni tuma mtu ria akagena cancer meloito kana ekagena bone marrow ekagena na that problem. Arange mutegeri weto Wero TV kinya arange wona mtu nario kunywa thigara na kuna wingi no ifate mwete bui yombo tuma mtu agena murimo wa cancer endamu. Na kange Doreen mbere mbolwa ikwethera kwena previous exposure ekwethera mtu ekirwa chemotherapy kana ndaura cia chemotherapy kana radiotherapy kinya una kunita gituma meloito ekagena weakness na rari ngio kethera ikomba wa attract cancer mbi DNA cells tia the stem cell in the bone marrow ikomba kwa attract ni cells ucha murimo cancer wita wa leukemia. I think hiyo makaja yomba notomba kuyomba kwa associate muntu omba kuya yotomba muntu watu ni murimo cancer we endamu. Na nibiona niria bire ko muntu ona nacia kenda tuwa mtomba kwithirwa ina leukemia. Bombere buru Doreen cancer endam kana cancer leukemia no mwa cancer irengi. Bombere buru tutatu na tuta primary site ara cancer yongwa yambirerie. Lakini yora mbuire renge ora cancer ethera ike bone marrow ni ta cells yu kana white blood cells ika overflow. Anto siria ke bone marrow ika overflow yeta mwanka kendam. Endi kendam wira kwetu ta lymphatic drainage watu ka cells ika tambane na mwire muno. Na bombere buru itamana yana mtu eta mainde na mongo ikawata spinal cord. Na nayo wata spinal cord alafu ikateka wata brain. Na reka wata brain Doreen mtu akaambia kugea na lot of headache. Kurumo imutwe alafu akarokipa swandiurura na gutaika. It means now kuna spread to spinal cord na spread to the brain. Arange imbwerera renge rira mtu agira na bone marrow thina bone marrow na imbwere ni onda mwithi thairwa kana cells red blood cells ithairwa ndene mbi bone marrow na no thineri it means katika nyia rarenge utwikende mtu akarakinyia windamu. Na ra mtu anyia windamu Doreen bara baingi wetha na shortness of breath watu ikorita ka distance kaka yutumba weta na mtu akarano ino mtu atena mbi atena ndamu ndene mwiri wawe. Arange akara kiwata wa mirimo na inya no to tugire lymphocytes kana white blood cells cement kana ithithie tukenda chumba kurona mirimo lakini tika thokwa cells cia murimo cancer na ciambire kukaranjire tibu it means nende wo wenyere kuona mirimo utina yo ringe tukwelera Doreen. Alafu ende rimonya cells cia murimo yo chitika wata spleen kana tuita spleen amor tuna kimero tuita rwengo ikawata rwengo ndari ngi mtu akayana kuimba kiu akagena ituita jaundice yakagena metho yakagena yellow na tukatena kainya kinyani ini. Na rimwe itonete asie watu kama mtu ana cells cia murimo wa leukemia no tubra singe indene mwiri yoku igatenya to the skin ina ngosi neguru ukorende mtu ariga malanga ya red ita petancha geta malema ya red yaketa mwiri yo mtu it means nende singere na ichitrolo pa ke mwiri yo mtu duwa tukende mtu atokona inanya ngosi tena inya na mno antoba bana murimo wa leukemia Doreen mara kwa mara bakara bakithira wenda murangu irerenge tutana ke medical terms anemia akara kithira roindamu na rathire wenda no kumenya kinya atukate na inya. The other point Doreen
Itugira ke bone marrow no nya platelets ithairwa na imbure platelets ichito mara mtu atemwa damu ikombo clot nende antu ba leukemia Doreen mtu mba kuambia ku nosebleed ambire ku nosebleed tugatumba control bleeding you na eventually uko nya mtu mba gukona mtu atena clotting factor ile the way platelets nibo ya sana Faith muraithiria wa Wero TV tukauruka ndeka intalena twesoka tukariria saiti kana nkuruki ukonia murimo yoyo wa leukemia. Iria ngozi ne kenga nonto bwa lactic na amino acid birabie therobie iriene nire therwa rina calcium kintu kira kiaya mayo na milaito kana mendende inya ya mwanya iria nire tethera cia waka misuli ya mwiri iria nire nia cia witia kwatharike na kunisia ugwati bwa kuwatwa ni murimo ya stroke na mithemba imwe ya cancer. Iria nire anakasia mtu na nire tethera cia kuita kilo cia mwiri. Nanko wate oeni okaire motegeri wa Wero TV na ntuko yerua retwe na Faith Kobia kuma Meru Hospice no turia riria murimo yoyo ta leukemia kana cancer ya tharike na twitete na mbere na cioria bieto daktari tukenda kumenya ni mirimo ingere ko kana ni thina ingere ko ciuma na ciana murimo yoyo ya leukemia. Doreen mtu na thina leukemia imbwirira ringe atene nyere corona mirimo nimbi pia atuma kethira eta yonto antu kwina antu bena kibara ka watu ikibara eta antu kwina antu batimbia ka watu itimbi onto atena body immunity onto bakwithirwa boni marwe ni nyangitwe imbi icio cia murimo cancer na ya mingi ukona rimo na ko bleed kana tukumanda mutheri onto nose bleeding yani ngukona nyaringwa atwekenya a bleed atumba kureka kumanda mwaraka ikwetha kuna thina nyingi no ciena ya murimo ya leukemia Doreen nene ngi ni psychological ya mtu atweka kathangika muno mathwani one no twakwithirwa akara ronde cibitari yetete atene nyandene mwiri wawe na arangi watweka mtu nya social life ateneo nontoria mtu athara na murimo wa leukemia Doreen atetekira gwa kara akita kiantu manonto nuje atena body immunity tuwire nonto etaka watu mirimo ni social life yewe katwika etatia ke kayituka so kutha mtu na murimo wa leukemia nonto kwethera bwe na inya na nonto kwethera bwe cumbura mtu muno na rangi mbwire demwe cio cia murimo yoni wata mwanka spleen ikawata inya backbone na kwethera kwena nerves citirete spinal cord atura kwachwe mutwe atura utaika atura mwiri utina inya na rangi ngwire Doreen mtu na murimo yo bakara bene tuta fatigue atini nyaka inya kuthithia no atia atumba gwita ka distance kanene nonto wakwithia mwiri utini nyenyera bati kwithira enyo ayu kuona ni murimo yo sumbura mtu mno murimo sumbura mtu Doreen na ende kwina mikarire wika mtu abati o change kana abati ku adapt ngeme yaro after kwirwa na murimo yo ya leukemia mbere buru mtu na murimo wa leukemia mbwira atene inya kono mwankare bya kurabya kuongela mwiri wa winya na karia bya kuongela yonto bya kuongela ndamu mwiri kenda at least akaraitoka cia ndamu mwiri bonka anything da yomba ko boost nyaka inya kawe kinyani na bateria kwithirwa kinyunya nethe ari mtu munyuithi gara noe abati kurekana na diara kenda ombo karavoya na nye exposure mtu etamara tauni na uo kusinya ruo rwa peteroria ukusinyambi ya mwenye mantu ya mtu abateria kuitarira ire thina leukemia nonto mwiri jwa yo tina inya na rira ka exposed to mantu to kai no murimo yo amumba ntuti ni murimo yora iyo dira mwiri na after mtu ero na yo leukemia ikamenyekana kurio ni ora nonto rimomba kuona mtu eta sibitara kathithirwa ithimi daktari baka detect owe na thina lymphocytes yake cina thina kana myelocytes yake cina thina alafu ni tritawane kabua na daktari ba kwanda ono kaburu lakini ka kwethera advanced kana kethera witandene mwiri wa mtu na inya riu gutithara kwina ndawa cia kuria na in actual sense Doreen mtu na murimo wa leukemia atuke kinite stage ra tumba kora beta speed muno nonto riwe ndati na inya nyeriko watuke ndika kwa very fast ko tukenda kumenya mtu no intuko ingi ya naomba utura after kwirwa kana miaka kana mieri nyuma ya kwirwa ina murimo yo ya leukemia kuma okay akwethera ya advanced in most cases by life span mwe mwaka yumo tumiaka 3 lakini tuwari moto te predict on things can change lakini kia maingi atumba kuria ina advanced atumba kuria nkorokia mwaka kana miaka 5 murimo yomba kurierwa
ora mbuire murimo yumba kurirwa ora muntu akumba lakini watu kai genetic kana ikyo kemusie iyo tumba kurira kana watu kai chromosome chache na thina atumba kuriria lakini on tanto abange batina family history ntwethine no baterie muntu na baterie kwimenyera na itu ayo ntu no baba witango in companies ntu petrol company kana rubber companies ri kuthithia ntu ya view kwetu ta PPEs protective gears ira muntu abaterie kwethera krete rira witango yo ntu ye kende mo protect atakuce miruke emurire atakuce miruke yo ntu yera ibo tumba kuririo arange ni kwimenyera kuria ukura boya na tokera no na kupeta kugatona ba ukura kuna mtu na miaka 50 lakini anakana in most cases kana yakau kuba yaweta na down syndrome rambo irire metho ya inama to ya inara ona kana ikana gatika tekireke so mwana umburira renge nethera prone no kugena murimu wa leukemia ko mtu abatere kugana rira atirakura na treatment ni ire kubaya wa mtu wina leukemia mbere tutake treatment ndori ndenda antu bamenyana tumenya mtu na murimo yo kwa mbere buru tuta a blood analysis kana full hemogram rinda mwite kathithwa alafu ikona ni lymphocytes check ikariatia red blood cells ikariatia platelets ikariatia no tuwathithirwa ndamu analysis no na kila kitu neka daktari a picture na tandamu mtu ekari ile ngine tuita bone marrow sample ikarito alafu ikona nekethera kwina cells cha murimo yo sawa sawa alafu ngetu ta cytogenetic analysis ira una rostio bataka kwa kithimia au bakona kethera chromosomes chawe si sawa cytogenetic kero kethera chromosomes chawe sinambi china thina yonto ye mostly icio cithithaua Doreen kuskani ko kera muntu ona kethera bakwetu na cells cha murimo cancer but the basic one ni full hemogram tanda mwika itwa alafu itege analysis urekara kare na hu mtu akathithirwa ithimi biu bionthe na akaonekana damu yake ete sawa na ni taria riri kuboya bwe madaktari bambere bura mtu abatiri kuthithwa mbere na batiri kwirwa damu yeku ina thina kenda menya ntu akwe na thina kenda ketha for example akwite hospitali wenga itakira the family members arange na batiri kwambira treatment oreo watu weketera kinyanto kuthuki tuta molecular therapies ira kai wandawa kena chumba kurwa na abnormal cells cha murimo yo ewi iunda ira mtu ayawa arange kwetweta chemotherapy ukambirwa ndawira cia kurwa na cells cha cancer cio nende sawa yes. Alafu sometimes watu wekane wete kinya bones tutita ina thiba thithairwa radiation although mbura ringe radiation no etumika wa send the condition lakini watu weka dikinyete antu kuthuki na rende nagira bones citere thina ni citere murimo muno na batire kuthithirwa radiation ko general treatments ni onto ithatu indawira molecular therapies chemotherapy na radiation na ciethera tu cie imwe na matibabu ya kansa ingi nende kuna daktari tuita oncologists yes. Daktari bathomete mantu ya treatment ya cancer na ora gukara wende daktari kuringana na thina ira burekari ibetha kuna specific drugs cia the cancer ge bakaenda wewe baterio kwambiria na combination wewe bate kwetherwa kadio so either a case specific wakala itha bakona o baterio kwewe onto cancer enenyo anyway decision ya oncologist you na matibabu ya iya thoka ira mtu ntore mwimbi baswa uka kelokirwa through chemotherapy njire ni kuka kana okederwa kikiuria ki Doreen chemotherapy tikethara inganya muno one thing indawa very expensive kiegoro na no mwanka mtu ekirwe session tuchita sessions inyinge no akinyenya session 10 session 25 depending on stage ira murimo yayo kinyete ko wende chemotherapy no kona sessions inyinge na nkuwa china goro na no twikere mtu atumba kuthithirwa onto mewe atagageta Nairobi na chemotherapy ni thina side effects chayo kwa mbere buru Doreen yora wa mtu na thira njwire bakathira njura tukamutundi ukokira buru ati wa kiongo kithiri lakini leta ici ya kumarira mtu athira ndawa na ikwita tuta oral thrush mtu akagana kanywa ironda kanywa kithiri muntu mwe kwa akagana umenya ginyiro na sehemu cia siri na watu karari nge mtu kinya ngoci yewe kethurari mtu mutune no ambirie kwirwa muntu pa effect ya ndawa ende chemotherapy ni yana side effect itithongi na muno mtu nataika muno Doreen bona mtu akaraita ikite atirinyere mwiri ate kumbenya kuthithia atia lakini
uti option nyingi da Yoma. ka ana treatment yo ndio tukombo save maisha ya mtu. Na daktari ndi dai kwina we wika wina mwacioke kana kwina we waitwe utuleleti na ata ni message iri kuomba kwira mtonto yo dai ndenda kwira ntu betu kaba kuthimerwa ithimi ukona nata mwiri waku yo kari mimbi igita kwa ito kwa kanti thirwe ithimi bionthe ndene mwiri waku blood analysis bibionthe kathithirwa kenda unataka kwithina i mwiri waku na rathi nemenyekana kurio ndorini cancer yonthe kamenyekana kurio close to 99% isora na mtu akabuburu na asoka maisha ya kawaida na watu ikanaryo cancer nikinyete antu itumba kora na kwetu ta palliative care irawe kwethera kwina no to cancer nyingi 99% of them chitachina ororo bwingi muno so in palliative care tuwa pain control and symptom management ara mtu ataka wenda wakenda reka kuthiro athiro ororo ara mtu ataka wenda wakenda thine nyingi ciomba kunyia ndene mwiri wawe ara ikaikuthangika na of course psychological support akamenyora mwanka mibira ngayo wa mwenda daktari tukenda utwira ni ntumwa iri kuomba kwira wika mwacie we na leukemia kana mtu kumenyera mtu wina cancer ya darike mbere Burundi nda mtu wonda kimenyera mtu wina cancer ndamu nabateire kumenyera muno kwa mbere buru atebati kumwikacia na uwo mekire antu bonde kana kureka muntu ya mukethia na njara nontu nende utumba kumenya muntu wina ka infection uriku nontu ende tuire muri yote na inya no kamirimu ya karekija arangi no mwapya kuravia na inya kena at least mwito tu watainya na pia kuravia kuongera ndamu ndene mwili wawe na remwe tugana wathithie twita supplementation nda wacha kumuongera ndamu nontu pia kuravia kana ovire utithia ndamu na haraka lakini pia kuravia kumuongera ndamu ndene mwili wawe arangi akiakona mwacio na thina kana atu karara kubui na batiri kuthera na in touch na daktari omba kwithira kija amona nikenda menyero bwega no twirire iba kilukira murimo yo mwingi mno kana pain kwina na especially mtu ake stages isia mwisho anata mwasi wethairwa kuma windi mwasi wande leukemia no mwa cancer ingi ndorini na batiri kumenyera bwega one thing na batiri kile yontumirwa aturi na batiri yontumirwa hospice kuna nyamero general mero teaching and referral hospital kuna palliative care unit iyi centers ngura mwasi omba wikwa nikenda wanda wacho control pain na imbure renge cancer yonthe ninya cancer leukemia 99% of them cigira kuthira kwina ororo bwingi muno kuna batiri wita kenda wanda wacha kuthirio ororo na thini ingi ciana gina murimo wa cancer itawa symptoms signs and symptoms ila kethena cio ntu utaika ku endeke yo muruma nambi agetaka ewa ndawa so ndabatire wita ntu tu palliative care unit kana hospice kendomba utethero na ndawa yo ntu yeyu na rari ingi mtu nagia na mathwanio maingi kuthangika why at my age candidate atia sorry kethi muciari wengo na kurata mwana kwa watu murimo yo thai mathwanio maingi ndorini ndipo tutwenda at least antu kwina counselor ndo mero hospice kana na wange palliative care unit no wetra karantina mwaci ubakaria no ya mutethenya ke mathwanio na kamenya death is inevitable uti muntu tumba utikua ninde akara at least mathwanio yake yachokanira muntu murimo yo thai no rubu kwinginya ke mathwanio no rubu kwingi muno kimwiri kuna batere kono tethio bu nivo ya sana daktari wetu no ntubwa kanya ka omba otwa gutwaririria muno kana ututhomethia nkuruki ukonia murimo yoyo ya leukemia mutegeri wa Wero TV tokinya muthiene yo mubango yoyo wetu yo ogima no tonga arantu kweru are daktari wetu auturitana ukonia mantu ya leukemia kana cancer ya darike na tukona na kiumia kiu kingi kiyete othai mubango ne yoyo wetu na nanga kwira wethira wena orobo yambita wa Doreen Kathambi kwireka mtu ya maingi no aireke no ntubwa murimo muboto mpara kwingirwa ni mathwanio kuroma kana karande itarira ya mno kwina mwanki mtu akethirwa na kuigwa kwireka kana kaireka mumamie ndebo ya mpala tulia maru na ukiria mauru yake eururia ituro byaku mumamie konto au kusia ruworo rwingi na rutheru mtu aiba ibobo ya mukarie nde mpala